Bore da pawb. Pawb sydd ar YouTube. Helo, helo. E-bost. Just yn neud siŵr mae popeth yn gweithio. Ydyn ni'n gallu weld trad fi? Yes. Ydy Facebook yn gweithio? Gobeithio. OK. Fel arfer, cyn ni'n dechrau, neud siŵr mae bach o dŵr gyda chi. OK, rhoi o'r ochr. Neud siŵr mae digon o lle. Mae bach o mess da fi heddi, so wedi symud popeth mas o ffordd. A na i sorto fe wedyn, hwnna'n ffain. Gwisgo rhywbeth yn addas, OK. Just mynd i checo, mae Facebook arno. Di ma fe. OK. Bore da. Plan heddi. Ffit Yn 5. OK, so falle chi wedi gwneud o blaen gyda ni. Maybe you've done it before with us. Falle chi heb, maybe you haven't. Ni'n mynd i wneud 5 gweithgaredd. Gweithio am munud. We're going to do 5 exercises and work for a minute with a little break. OK, yn y canol. Ni'n mynd i twymo lan a cwlo lawr. OK, mae popeth ar tudalen Facebook, YouTube, a hefyd ni ar Microsoft Teams os mae'r plant yn gweithio trwyddo hwnna. OK. Ni wedi newid y sesiynau, so ni wedi gwneud cwbl o thnosau nawr. We've done a couple of weeks, so we're changing it a bit i wneud yn eitha gyffroes, so make it quite exciting. So, tro ma, fi wedi gwneud syniad i wneud sesiwn yn biti anifeiliaid. Animal session. A lot of pobl yn hoffi anifeiliaid. Loads of people like animals, so we're going to give it a go. Falle, chi'n gallu gweld Phil? Should he Phil? He's on his perch, quite literally. So ni'n mynd i wneud bach o twymo lan. Gobeithio lle da pawb. A fi'n gwybod, ti'n gweud, Steff, pam ti'n gwisgo cot? Wel, achos ni'n wneud sesiwn anifeiliaid. Yes! Keith! Keith y cath. So mae Cath yn cael day off. So mae Keith mai gweithio achos sesiwn anifeiliaid yw e. OK? So ni'n gyntaf, jyst i dechrau twymo lan. Mae gair fi'n checo. Mwydyn neu prif genwair, sorry. O'n i ddim yn quite sure. We're going to worm. A fel na, ni jyst mynd i cerdded rownd a siglo popeth mas. Achos fi'n gwybod unrhyw beth chi moyn. Fi'n gwybod mae Shreds a Steve wedi bod gweithio chi'n galed. So siglo popeth mas. Falle chi'n mynd i wneud un ochr i'r ochr. Falle mae breichau chi'n mynd rwan. Just wneud cilchau. Mynd nôl y ffordd arall. OK, just siglo breichau mas. Sgwyddau. Just wneud rhywbeth chi moyn. Os ti'n teimlo, falle mae rhywbeth yn dyn, just siglo fe mas. OK? Falle chi moyn rhoi bach o bwyd i'r ciw iar to. OK? Just unrhyw beth, siglo popeth mas. Troi'r ochr. Troi'r ochr arall. Falle moyn plygu lawr. Just shake it about. OK? Get the arms and legs moving, because I know Steve and Shreds have been working you hard the last couple of days. So just siglo fe mas. Yr un nesa, OK, so we've done the worm. Tro nesa, ffrind ni, Colin, y ciw iar, plygu pengliniau, OK, just plygu nhw'n bach, a just cerdded rownd. Cerdded rownd, just fel ciw iar, ti'n wedi weld ciw iar, you've seen the chicken. Mae'n cerdded fel, they've got like an attitude, yn fe? Cerdded rownd. Cofio, plygu pengliniau, bach mwy o plygu, lan a lawr. Falle, their wings mewn, OK? Just troi mo lan, ciw iar. Fi'n teimlo fi mewn coesau fi, achos ni'n neud squats, basically, ydyn ni. Ni'n mynd lawr, ni'n plygu lawr. Lawr y fynd.
Okay, fi moyn chi meddwl nawr, but there is a cat near. Okay, mae cath ar y gael. So ni'n dechrau mynd I fflapo bach mwy. Mae cyw iar. Okay, stop, good. Siglo hwnna fas. Yr un nesa, ni'n mynd I fflapio. Falle fel y cyw iar, okay? Chickens can't fly, ond ni'n mynd I wneud flaps mawr, okay? So ni'n mynd mas a lawr. Mas a lawr. Falle chi wedi mynd wedi bod i'r traff, ti'n gweld y seagulls lawr na? Wings fel hyn, flapio. Lan a lawr. Hwna'n llosgi. A wedyn, dechrau cerdded. Ti'n gwybod pawn yn moyn sglodion? Ti'n gwybod they want chips and they start walking towards you fel hyn? That's what they do. Little bit quicker. Cadw'r pengliniau mynd lan a lawr, trend off y llawr, knees are coming up and down. Cael rest, cadw'r flapper, stop the flapping, keep the legs going. Wedyn, ydy pawb wedi weld y seagulls pan nhw ar y graswell on the grass, a nhw'n dechrau wneud e fel hyn? Quick, symud y trad, quick feet. Nhw'n wneud hwnna, ti'n gwybod pam? They want the worms to come out the floor when it's wet. Thinking it's rain. Top tip fan'na. Relax, okay. Pawb I cael bach o dŵr. A na siarad trwyddo be ni'n mynd I wneud. Okay. Yr un cyntaf yw bear crawl, okay? Cropio fel arth. Ni'n mynd lawr, gobeithio pawb allu weld, ar trad a dwylo. So, pengliniau'n dod lan, a ni'n symud nôl a mlaen. Okay? Dim lot o lle gyda fi fan hyn, ond fi jyst mynd nôl, 3. Okay? Trio cadw cefn syth. Don't stick your bum up in the air, cadw e lawr. A hwnna'n bear crawl. 1. So, snake stretch, ymestyn neidr, okay? So fi'n mynd lawr, ar bola fi. Dwylo ar boes y corff. Neb yn gallu weld fi. Na I ni fel hyn. Dwylo fi ar boes y corff. A just slow a gentle lan, fel neidr, a nôl, okay? Na I wneud I pawb ar Facebook. Dwylo fi ar boes y corff. A slow, just push o lan. So ni'n raso hwn, fel hyn, okay? That's not a race, we're not going flat out. Nice and slow, just I twymo'r cefn, a'n neud ochr ma. Okay, lawr. Push bach. Gentle yw e. Okay, good. So ni'n gweithio'r cefn, cael nice stretch bach. Giraffe. Tro ma, ni'n mynd ar tippy toes ni. Okay? A ni'n stretch o reit lan. Da fi problem fan hyn. Mae'r to ma. A ni'n mynd I stretch o reit lan fel giraffe. Okay? Ni'n mynd I cadw symud. Cadw stretcho. Reit lan. Stretch. Cofia, bydd ni'n gweithio am 30 eiliad a wedyn cael rest, okay? So hwnna'r giraffe. Ni'n mynd really dal. Nesa. Neidio fel kangaroo jumps. Plygu pengliniau, we bend our knees, feet apart, okay? Mae kangaroos wneud kind of fel hyn, yn nhw. Mae pocket fan hyn. Ni'n mynd I wneud jumps bach. Ddim jumps yn mawr. So ni'n wneud fel na. A ni'n cadw hyn am 30 eiliad. So ni ddim yn mynd reit lawr fel squat. Just jumps bach. Ti'n gallu weld? Just plygu tipyn bach. Lan I chi, os ti'n moyn cadw dwylo fel hyn, edrych fel kangaroo, 30 eiliad. A wedyn, yr un ola sy'n really tough, ciciau asyn, donkey kicks, dwylo ar y llawr, pawb yn gallu weld. Penofi lan, pengliniau off y llawr, a ni'n just neud kicks bach. Okay? Ond am 30 eiliad, rest bach, 30 eiliad to. Bydd hwnna'n tough, okay?
Oh, trusty iPad. Other timers are available. Oh God, do you like this app? Like it? No thanks. Okay, pawb yn barod. Oh! Ar y llawr, break roll. Ni symud 1, 2, 3. 3, 2, 1, nôl. Lan I chi, lle chi moyn mynd. Good. Cofia, paid gadael pengliniau touch y llawr. Don't let your knees touch the floor. Na'n mynd at fan hyn. 2, 3. 2, 3, nôl. Cadw cefn ti nôl. Symud o gwmpas. O! Anghofus I gweud, os ti'n neud sŵn fel yr anifail, bonus points. Okay? Beth mae bears yn sŵn o fel? Neud y sŵn fel yna. Bach o ro yn yma. Pan barod? Offa ni. Good. Pa gadw pengliniau touch o llawr. Sgarw symud. Mae hwn yn gweithio'r coesau, cefn, breichiau. Da iawn. Cadw fendeg eiliad. 3. That wasn't even a bass hand, that was just me. Okay. Ymestyn neidr. Lawr. Dwylo ar boes y corff. Slow push lan. Anadlu. Nôl lawr. Coesyn, just chilo mas ar y cefn, okay? A nôl. Sŵn y neidr. Nice. Let's trio a couple. Okay. Nice and slow. Lawr and down. No lan. Lawr. Take your time. This isn't a competition. Just got a nice stretch in the cefn. Saith eiliad. Da iawn. Na I neud at y camera tro yma. Falle bydd Keith bach yn ofnus achos dwi'n neud y neidr yna. Good. Cofia, stretch bach, anadlu. Just symud o gwmpas bach. Just teimlo sy'n mwyn teimlo fel. Okay. A nôl lawr. A lan, siwmai pawb. Oh. Nice. Cadw nadlu. Nôl lawr. Anelyn yn plygu pan ni'n mynd nôl lawr. Elbows bending when we go down. Not straight, just nice. Good. Good. Da iawn chi. Giraffe nesa. So ni'n stretcho lan, right at the top. Tippy toes stretch. Os chi moyn, chi'n gallu gwneud dwylo fel hyn. Fach chi'n bita pethau gwyrdd ar y coeden, okay? Leaves neu plantain, sa'n siŵr beth mae'r giraffes yn bita. Os chi'n gwybod, hyn o neges mewn I ni. What do giraffes eat? Sa'n siŵr. Reit te, lan ni. Tippy toes, stretcho lan. Fi goffo mynd o dan y to. Cadw stretcho on your tippy toes. A wedyn, so chi'n gallu gweld, ond fi'n neud symudiadau fel hyn I bita'r top. Stretch the arms right to the top. What sound do giraffes make? Dim clue. Fi'n mynd I mynd am... Fel na, yeah. Fi'n just meddwl, bita'r pan. Yeah, na ni, that's what sound they make. 1 eiliad. Cofio nadlu, hwn just stretch bach nice. Neidr a giraffe. A wedyn kangaroo jumps a donkey kicks bach mo I cael y calon gweithio. Lan ni. Oh, stretch. Right at the top. Cofio neud y sŵn.
Achos ni'n bita, stretcho fe mas. Stretcho fe mas, good. Cadw yn adlu, trwy. Mas trwy ceg. Da iawn. 5 eiliad. Da iawn, good. Siglo fe mas, cwt bach o dŵr. Beth sydd wedi newid fan hyn? Rest between sets. Wel. Bach extra yn y rest fan ni. Kangaroo jumps. Ni'n plygu lawr bach. Dwylo mas. A ni'n just neud jumps bach. Os ti moyn mynd o gwmpas, if you want to go around the room, just neud siwr ti ddim yn bwmpo mewn I neb, okay? Pa'n barod. Kangaroo. Beth o'r sound mae kangaroos yn neud? Dim clue. Fi'n mynd I mynd am... Okay. Bonus points os ti'n neud y sŵn. Plygu pengliniau. Cadw'r cefn syth. Dwylo mas. Just fel kangaroo yn neud. Os nhw'n bita fel na nhw. Good. Da iawn. Rest bach, fi'n mynd I cael bach dŵr. Eisiau mae Ffil. Good boy Ffil. O, paid dangos Keith I Ffil yna, hwnna pam I ffwrdd yna. Ffil yn nhw'n gwybod. Okay. Jumps bach, jumps bach, jumps bach. Gweithio coesau. Os ti'n gallu neud efo gyflym, go for it. Go on then. 30 eiliad, gweithio galed I fi. Jumps bach. Kangaroo Jack, yn credu ffilm hwnna. Cadw neidio, keep jumping, little jumps. Bend the knees. Little jumps. O, coesau. Teimlo fe nawr. Okay, ni'n gyd yn gallu neud y sŵn nawr. Donkey kicks. Well, good, sa'n siŵr. Okay. 30 eiliad rest. Os ti angen bach o dŵr. Cofio. Dwylo ar y llawr yn flat. A ni'n just off trad ni. Penglinio off y llawr. Kick bach. Hwn yn galed. Good. Cadw in. Kicks bach. Da iawn. Os ni'n gallu neud nhw'n uchel, hwnna'n ffain. Mae hwn yn llosgi. Kicks bach. 3, 2, 1. Quads fi ar dan. Oh my days. Keith yn misio mas fan hyn. Ha ti, Phil. Un arall. Mae hwnna'n llosgi coesau fi fan hyn, y quads, okay? Ni'n ôl. Da'n barod. Good. Cadw fynd. Kicks bach. Hop. Bonus points I fi. 20 eiliad, llai na. Bydd y ffisio ddim yn hapus I weld pengliniau fi fori. Cadw in. 10 eiliad. Sawl un I gallu neud? Pawb lan. Cerdded round. Siglo. Os ti angen bach o dŵr, cael bach o dŵr. Oedd hwnna'n llosgi. Good gwaith galed fyna, gyda'r anifeiliaid. Os mae anifal gyda chi, can I weld hyn o wedyn? Just ro cath neu, os mae Phil, rwy'n bach o seeds. Joio, siglo fe mas. Yr un gyntaf ni fynd I wneud, yw stretcho'r quad, achos I wedi bod gweithio fe. So, os ti'n gallu dala ar rhywbeth, Phil, neu os mae teulu o gwmpas, ni'n mynd I pigo'r cos chwith.
stretch gar hwnna. Tynnu e bach, so ni'n gallu teimlo fe. Woo. Just hold the legs, you can feel the stretch. A swop o droso. Pan ni'n neud stretches, cael gwared o toxins. Okay, so mae'r corff wedi bod yn gweithio'n galed, the body's been working hard. So nawr ni angen cool o lawr, a stretch off. Gyd o professionals, sports, neu unrhyw un yn gwneud stretches. Maen nhw'n mynd mewn ti fewn, pêl-drod, rugby, hoci, cael chat, a wedyn nhw'n gwneud stretches bach. Da iawn. Okay. Yr un nesa, just drop o mewn i'r squat, a lan, slow bach. Slow bach. Slow bach. Okay. Break it mas o flan, straight arms in front. Twists bach. Caro hips ni. Mynd at y camera. A ni'n just troi y corff. Okay. Oh. Cwpl nawr. Brech lawr. Jyst mynd i anadu trwy troen a mynd lan, okay? Anadlu mas trwy'r ceg yn mynd lawr. A to. A unwaith to. Okay, da iawn. Eto, os ti'n gallu gweld, gwaith galed. Fi jyst fi'n mynd, sorry Keith, chi'n mynd yn y wash. Cofio nawr, mae sesiwn gyda rhydian bore fori. Os ti heb weld sesiwn wrthos yma, mae rhywbeth wedi newid yn yr ystafell. So checo hwnna mas. Dilyn ni ar Facebook, Instagram, Twitter. Os ni'n hoffi pethau, rhoi like bach, neu hela neges i ni. Ath ni cael cwbl o negeseuon trwy wythnos. Fideos bach o pawb wneud y sesiynau. Pan fi'n gweithio adre, fi'n lyfo weld pawb sy'n wneud y sesiynau. Okay? A mae Keith yn edrych. Keith mor hapus. Keith y cath, joio mas rawn. Okay, te. Bore fori, hanner awr i 9, gyda rhyds. Wel, chi wythnos nesaf. Ta pawb.